Агантип принимать эткенсиң деп. Bu жерде işte atışkan, buna görüştü. Мектепте көрүндү. Урайтты муну булбай да болгон да. Мен бага берет атасың, мен көрдүм отуруну. Деmek kantip жалган айтышым керек. Тамаша түшүнбөйт атасың. Макул бекилет. Доля киресиңер могу немелер менен, строительдер менен, анан болду, эчтеке кабыл албайсыңар. Течерде 1 сантиметр асадак бер деген эмне түшүндүрөт? 2,5 сантиметр беке. Мектеп экиге бөлүнүп атат, сиз бияка. Менен кошо куюлбайт, ал адени кийин. Мага барюр эмне болуп куюлат экен беке. Мага барюр. Могул мектеп азыр могул жагы, могул күнчүгүс жагы болуп калабы? Күнчүгүс жагы могул мектептин плотту, гол, кулайт могул мектеп. Сиз мага 15 эксперт алып келиңиз бияка. Бияка эксперт не нужен? Ne kılıç gerek mi? Buz gerek. Урайтты муну булбай да болгон да. Buz gerek. Мен мага берет атасың, мен көрдүм отуруну. На, көрүп алган эле. На, отношениясы ушул. Элгече. Сиздер эмне мектепти салып атканда подрядчик, сиз эмне мектепти салып атканда эмне тиги Марстан келген кишилерге салып аттыңар беле. Силер кыргыздын балдарына, кыргыздын кыздарына салып аткансыңар, мындай кичине мындай патриоттук сезим, кечкеле акчанын үстүндө отура бербей кичине мындай патриоттук сезимди карап, кичине мындай неметсеңер болот. Жакшынакай эле болду. Жакшынакай эмес байке, жакшынакай. Тигине Советтер Союзунан бери мектептер келди. Ошолор жакшынакай. Алар деле 5 жылдап, 6 жылдап салынган мектептер. Силерде баарыңар да жок бар. Мен келгенде эле айткам, карап турган дегем, крайнийди таппайбыз деген. Келгенде эле айткам, анткени бизде Кыргызстанда крайний жок. А мен жададым монтип Кыргызстанды айланып, монтип, могу объект канча турат? Басы канча бун? 41 миллион. 41 миллион турган объект 3 жылга жетпей уруп атат. Урайт. Спорт этесизби? 15 экспертизага. Сиз кандай спорт? Сиз уксуз, сиз көрүп атасыз, сиз ушуну принимать эткенсиз, сиз көрүп атасыз. Мектептин биягы жарылып атат, айланып барып, нар жарылып атат, пол жарылып атат. Эмнесине спорт этип атасыз? Эмнесине спорт этип атасыз сиз, байке? Перегородка WhatsApp'ка бериптир, аны спорт эте ама эмеде жок. WhatsApp'ка. Эмне сиз мындай нормально? Жакшы эле бар? Нормально. Сиз көрдүңөрбү барлар мен көргөн нерсени? Сиз деле көрбөй атасыз эмне? Көрбөй атам, мен көрбөйм. Кантип принимать эттиңиз бул мектепти? Эти патологдор менен кантип кол коюп бердиңиз? Ошо кыргыздын акчасын кантип бердиңиз? Подрядчикке. Жакшынакай кылып коюп турсуң деп, мен могу мектепти мен жакшы кыдырган жокмун. Анткени мен уже көрдүм тетягынан жарылып аткандан эле түшүндүм эмне болуп атканын дальшечи. Азыр могу жерде жакшы карап чыксам байке, могу жерде кол койбой турган нерсе толтура болуп чыгат. Эмне калп айтып атамбы эмне? Биринчи жолу көрүп атам мен мындай адетти эмне. Актыга кол коюп бересиңер, келип да койбойсуңар моякачы. Бул мектепти баштан баштап мен контролдон болуп турсам мектеп. Сиз контролдо эле. Эмне себептен мындай болуп калганда? Билбейм, биз полный эле как положено курулган да. 446 баланы мисалы азыр уже мындай эчке чыгарып койгонго даярданышыбыз керек экен. Бүт баары сиздин колуңузда коюп берип койгон үчүн. Бүт ошон үчүн. Бүт алып прием передача болуп атканда карабай койгонуңуз үчүн. Ошондон. Турат. Асадка берип кетпей эле, урап кетпей эле, жер титирөө болбой эле турат мынакей. Мына карасыз, аңырап эле турат. Канчанчы жылкы мектеп могу беке? Канчанчы жылкы? Союздан мурун курулган, бирок 90 бүтпөй калды, 99 бүттү. Союздан мурда курулуп башталган бул. Даже долгострой экен, Советтер Союзунун долгострой экен. Bütün bir yaktan çıkmaydı. Nereden çıkar bütün? Buradan çıkmaydı. Noyerdi buzgan uşerden çıkar. Uşerden moну атайын бузгансыңар бул. O nereden bir murdağı neden kılıp yetişken ele? Kaydık mı nerede buzuk bunun bir kılındı. Tegele bir taktı bir an olma. Ne yapı taptı. Kırmızı kalatını bolgan oradan tapmaydı tegele. İçine girip olmaydı. Jakkandayan yetişken jakı. Buna kaçagarlar kıynalı oda. Kışı menen Kaşı boldan kaçagar. İşlettiңер беле? İşletip bergenmiz. Demeler 75 saat жазып, жагып көргөнбүз. Андан кийин дагы ремонт кылып берген. Силер ким биякта качыгарга? Ремонт кылып берген дагы. Качагар мына балдар. Силер калп айтып атасыңар да. Немеден өтүптүр, бүтүн өйдө жактан эле чыгат дейт.
Yok, çıkkaminen içi, üç boydan, o boydan türevelet. Okşum. Түтін. Зачем айтып қалпай отасыңар? Айтып отпай мына принимать еткен адамдар. Başında жақсатайлы болса. Мынаны қанша келіп қанша оңдады өзіңіз сіз неме болсаңыз. Ана жерден неме шығарған, одан шықпап алып бияқтан қылды, ақыл бер бұзылды. Улум качага. Дым мұнерден шығады, мұнерден шығады. Бізді жалған шығып Айтпадым отыр. мына байке айтып отпай. Сіздер қалпай отасыңар. Не бияқтың сынасын соғасыңар қой бұл орнына. Бияқтан түтінді тетақтан шығарып қой. Ана жерден қойған, теппей қойған дым болып, мұна парой беріш керек патасына. 70 saat tekşergen bizdi. Айта береді, қана мама чанака. Туры сөзді айтыш керек, біз шу елдің... Сіздер тура емес айтасыңар ел. Жоқ, туры сөз сөйлесіңер, мама чанака қана қанша келдім жерге. Ekte öyle film aytettiğinde öyle gitken de zaptı. Жоқ, сіздер тура емес айтып отасыңар. Сіздер жаққанда тура емес отын менен, тура емес көмір менен жағасыңар. Мына 70 saat Немеден бөлінген көмір жағылар. Başka mekteplerde o şu kömürü büyüyor atar. Тамаша түсінбейді өсе байке. Aa. Ev içinde. Bunun içine girip Mu ne mu? Ya. Mu ne? Bunu жаңа bundan tuğan апалықтар қатары қойып қойсын. Mu ne mu? Ya. Mu ne? Ол жөнде фундамент неменің ордына қойған екен да. Ушуну алып койгон го, алып кой, анан кийин кол боюп берем деп койгон жокпу даже. Неменің ордына қойған шуну. Я. Апалкан Жо, түшүндүм аны. Хорошо, апалкан орду. Ушуну алып кой, мен буга кол коюшум керек бияка. Кийин мектебим уруп атканда жогорку кеңештин депутаты келип калыптыр, ушул жерди тепкилеп коюш мүмкүн деп койсо болбойбу? Я. Салакысыңар да жөн эле кол кое бергенсиңер да, оңго солго эле кое бересиңер да. Силер сүйлөшүп аласыңар. Эки жак менен. Bunu zorla bitirmemiz. Немесі қаз bağlı. Мол неме сетка тартканына караганда бул неме чоң эле мунусу. Bunu daha bir sıra açtılar bilten. Neme gelsin? Ани бул немеге сетка коюп койсо, мына сетканы чын турат, немеде сетка турат. Сетке қойғаннан бері бәрі бұл кете береді. Сен үстінен жаңағы неме қойып болса, ол сетке қойған бес бөлет. İçinden de getirdim. Uşak Türk almış, bazı tanışıp çıkar geldi. Anlı ekirtiler de açık aldı. Ну, стена полный ли getirdi, anda получается, içinden de getirdi. Сатынан көрген өзі қайсы түш қылған? Uşak tuş. Ошол анау окшойт. Бетигил бе? Az Türk'üne göre yapar mısın? Ben ayakta bunu al yerden geçti. Bunu al gitti. Bunu al götür çıkından mı? Başka olmak gerekti. Tamam ya açık bir İbrahim var. Buna mı ne? Ne abi? Ооба жок, мектеп полный эле оң тарабы менен сол тарабы бөлүнүп турду мындай айтканда. Азыр ошондой болуп коелу. Көрүнүшү ошондой болуп турбайбы? Азыр мектептин могул жагы мындай айтканда азыраак жагы ылдый түшкө турат да. Зачем бұл жерде ішінде açışқан, бұлар көрішті. Шуақтан бұл қайсыдан бұл деп. Ал жерді açқандан кейін бұлар өздерінше шуақты ешті, нарқы қыштан ұзда кеткен, не көрген бұлар. Әлгі қышты сынғандарын көрген бұлар. 100% біледі. Бұл жерде бұл Olmasın lan çekin. Açaydı olmasın lan. Sırası. Zашкан керек. Неге жасалғанда болады? Деме ал экспертер келсин, келтирип каян керек болсо биз Кирпичтер мончусун түздү эле сиз көргөндө байке. Ооба. Мен көргөнмүн ошо. Эмне ушу киши кылгандай мен. Баягына келчикпен эмес да дем, өзүңөр немен деле көрсөңөр биз
Ayağına çeyin çıkan emezsin. O fundamenti çeyin çıkan emez. Ne şey? Belgeler. Ya o din tat vermesen de tat. Aslan belge. Ne var? Ya ayetlerden de uç belirtiler nasıl? Dalaya iki yıldan beri ayıklarız. İki yıldan beri ayıklarız. Ben ayetlerden Allah'ın kolunda bir. Ya bunun niye var bunlar özünde? Niye? Bu Aristoteles gibi yazar. Elin montaj bolşuya yok. Üç yıldan beri işlemek. İşlemek. Ana tutuyor bunlar. Bilmiyorum. Kusur dedi. Ha? Tutuyor mu bunlar? Tutuyor mu bunlar? Hangisi çok kötü? Daha kötü tuttuğun hangisi var? Bollarına var. İki tanesini yerde tutmamanda bravo. Açık öyle şey yaptım annem de. Top değil. Bu işte bu kadar süzde resim var. Çumuşak. Ötür çumuşak. Daha acedek daha büro var ne daha? Azak açık. Şurada mı ama? Olmaz o. Üstünün eline bak mesela. Bu kaç olur da burada tutuyor. 20 olan da Hayda bunday kılasın ne olur. Patolog görüp duruyor bunday. Makul men hazır просто мен keçtikten bu dedim ha. Bu patolog qarap duruyor. Kaçsızın büyüğün olgan sıra sizler. Kaçıp kol koyup berdiler. Ак kurbanın работа. Ол patolog qarаңыз. Мында кайдыгансыңар? Patologtu da түздөп коюшкан нерсе, немеден көрүнүп турат. Лампочкалардан көрүнүп турат. Кыйшаны карагачы патологдордун. Түздөп койгон деген бир адамдын немеси болот. Бирөө Укс. Могу айтып турган булар. Biz primerodan böyle yok. Tek bir olsun. Эмне ушунча асада көрүп салып бердиңиз? Aslında değil. Бул мектеп мынчалык асада берип салыш жок. Бул мектеп кылайын копту да мектеп. Перегородка. Эмне перегородка? Эмне? Кейін қойылады. Өзү стена көтөрүлүп кетти. Эмне болду? Перегородка кейін қойылады. Мынау ше. Перегородка кейін қойылады, ошо жакшы трамакы болгон эмес да. Кантип кол койдуңар? Могу мектеп урайын деп калыптыр. Ортодон бөлүнүп атат мектебиңер. Байке сиз датыңыз ким? Арстан. Арстан байке мектеп ортодон бөлүнүп атат. Прямо асап келип атат. Сиз дагы неме айтып атасыз? Ушул просто перегородка деп атасызбы? Жол, тиги перегородка. Могу мектеп асап келип, могу жерден сындырып, могу жерден баштап мектеп экиге бөлүнүп калды. Мен 15 эксперт алып келген жакшы нерсе, эксперттер жок эле көзүм менен көрдүм. Деле бүтүн бойдо аныкталды деп жазып атасыздар. Эксперттер келип ачсынчы. Мен оны айтып кеме. Эмне анда мояка аныкталды деп жазып Мен ошо жаз, мен өзүм көргөнүм жазамбы? Негизи эле могу УКСмындай, госслужащийлер көбүнчө мындай өкмөт тарапындай картинканы өзүңөр каалагандай көрөсүңөр да. Yok biz, например, erten bizim artımızdan tekşeredi. Ben kantim çalgan açım gerek. Gelet erten gelişet de gelip açan yerini açıp görüşet. Шашын акча албагыла. Ama Макул бекелер. Рахмат. yani benim ekspertim oldu takılışet. Gelgende telefonlarda. Yani Rahmat, sen bu yerde geldin balдар için can tartып geldin. Bizden de ötüp can tartып gelgenine kança öte çoğun rahmat. Sen de ol istek gerek деп тапты. Макул бекелер. Рахмат. Жалғыз елге қуат болып отырсың, рахмат.